Eh, sino yung nagbenta? Church Balingga, day. Jadi ke national, international, run. Saint Thomas Balika. Oh, Saint Thomas Balingga. Dan mentang ladan ni apa? Saint Thomas Balingga. Dan mentang apa yang ni? Ini mana? Hai. Mentang idan buat kini gi perlu jengi gi bai day na po boy. Dan pada na po mau kendeng. Ini ni. Baik. Lihat. Mau kendeng. Buat mau kendeng pada po boy day. So kulis pun eh. Mentang ladan hani day dia. Jadi India. Kaya kak untuk kami. Ada kata international. International. National Shrine of Don Bosco. Right of no. Thomas Basilica. Now we are here. Dan mentang itu lah kena po kaya yang kuit yang ketang.